Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam takasni. Kol Meghalaya Dancers Association AMDA kalakentui ka sarkar jala bakadiban plilan bat banskap eki jing jongki kat kum ka shithi balapha da kaseng kala ong bakinong shat gilapan jing yaram na ka sarkar ban ailat iki samla ki badan sam ban pin I yala ka sap hagi rinsan ki bakham he hapo bat shabar ka jala bat kri. Kaseng kinong shat kala yai sha laslemba nadu kapor jong udidi lapang bad u Dr. Mugul Sangma kum ki menteri rangba jong ka jala jongi. Ki kerpat ru ban ra yu menteri rangba ka jala u Konrad ki Sangma ban bishare ka jeng kerpat jongi. Kaseng kala du jengkermen bad kala nang tulon. Ban ngi ap kmi lenti da ka jengkemen ya ka jubab jongpi na kerpat u presiden ka AMDA u bakit bok thaba. Da ka ba penpau ba ka AMDA kala treshitam na du usman alhajar ban kentiu ya ki samla ki beran sab ki kam bapher kentup ya ka jingrai bat ka shan ka thaba later ka thong jongki ka long ban yalam bat ka shan ya ki ne ki riushimen ha ka ba yo ya ka lawe ka ba pranai. Hagati ka shithi shaka sarkar la ay nuksa ya Steve Jarwa o blajab ya ka India Best Dancer Season 4. Bar ulaong ba kidon kinong shat ba kinong rai ki bedang wan ki balayo ya ka nam bat wan ra ya ka buram shaka jala ling ba ka sab shat jang u ha ka rinsan jang kari baro ka wey. Naki ki kentu ya ka sarkar ban shimkya ya ki jing jangi bat ban pelong ya ki jing angnut jangi kum ka jing shisha kerwo jang ka AMDA. Ilong ini host dari sini mentah, dari sini ke bawah depan, kemudian petir, kadang-kadang ke first opening 35 Jubilee celebration yang ke All Meghalaya dan Association. Last year kami ke Association, nadu senam hajar, bat mentang lagi jo saka apusan, kadang-kadang distang kemudian keba yang ketiga association ila establish riba maula kita masa de stang nangi bat kita perkut pat adu openai di sembah ba ketiya inti ni niya naden nangi niya keleng-keleng district bat subdivision bat hadir berladan begini baru insan warra ila insan dan closing ke jongi keban solong hau benai di sembah keba negerian ini hendak bertahan dengan card members yang kau Meghalaya dan Association nilai ya geleng-geleng bagi nilai pelang pisah bagi nilai dan sponsorship ru nak bertahan juga closing bahkan ini kalau kecil persen itu ni keberat ikam lah berlek kebahagiaan nama kadang-kadang keberat kisah kejungi operate nilai teknik suara yang kita sponsor kita arsenal ketika kabar kampe ini kita absen senam bahkan ini kita kedungi bahkan ini kita juga absen kedungi kabar establish dia lalu kita kena establish dia mencuba kepada association kepada juga association itu dari balikai syah ketika association ketika balikom tam kok Meghalaya kabala hikai dikena lalu senam arja terter tinggal stang berjalan geleng-geleng bat ikitiu sipun hak samla hangi ikan ke samla twinkle grace mo la badeng twinkle itu ni twinkle grace yang luar idai bala represent hak national level hak badeng juga 9XM channel mentai along way yang bisa dan hangiru i samla Anthony Kriam Badai kaitor unong ruai bat udairu aktor udairu unong syah kehari idan lu bani samna sumisha nambat ibadai laut itu lang sumisha nambat ibadai di nokcok hak Meghalaya Superstar Season 5 bat nokcok juga jaitia Got Talent bat sibun teligi ki program dalai mentangnya dulu bani samla Bobby Nongrong bawan haka sek ibal isem benda apa ke national level jongka India talent fight
hapo Delhi ban layora ru ya kerdan kebaa How 9 XM channel hadi gidan ru ban Kenneth Molong Bay bagi sebentar hapo ka All India Dance Championship hapo gawati ban lay tikhu ru kinong sa diba tibet napo Dance Plus hapo Dance India Dance Hangni idan ru samna rikupar iem napo maperwan nakakang driver taxi mentau kelalong boy keluar ru sa bapau baru lari present ru akan national level jongka India Talent Fight boleh sibun rikupar yang rikupar yang dan kan yang kulai ru nakalian ke KSU Maula Union kemudian sebut ba lagi cinta dekat ketempi yang di sini ban ai museum yang sedang patah jumi hari ini dulu kalian i presiden juga Nyotrem Asyik National Movement di Balam berada dekat hari ini kemudian sebut ba waktu ada nanti dari ketempi ban ai museum yang patah jumi ai kemudian dulu nak benda ki mahila BJP jom kami kalian ini ketika keluar dari wala kalau kecil kalau di ini film sebelah kentai bila keluar dari dekat pada museum dan yang ketika program ini dia aku belajar ya ya baru kontestan di badan hari kesini mentah buat yang next time tu limbah ketika kasihan ke Bengkong hak bayi ketika Maulai Superstar ngatarai babur kipat tip mau mensuai dengan kipat suto kata Maulai Superstar ke DKA bagi next time hak season 2 yang ketika Maulai Superstar hak season 2 kan long ke bakam palak banyak pembentang dan mereka kasih ke Bengkong banyak kasih ke PR kan long ke bagi kontestan dari Kinong Syah atau Maulai berapa ke Senangbun hak season 2 Banas hak season 2 nakalian ka sistem jemi ngi namla show bar pernyataan ini nilai IT do ako way pagka dan rekam bagi ka Solja Entertainment ka Bansa City pada ka season 2 be nandung bun sibon kedien dan kedien ni ngai kumlai bagi kerban ru ba ka di tuku kejugi kalong ke bajam hado pada poin ke closing ke Bansa Long ho benai sembah kulai sibon Police